Pozdrav svima! Danas ćemo govoriti o glagolima i njihovim gramatičkim kategorijama. Ovo je uvodna lekcija u jednu širu oblast koja će biti obrađivana u nekoliko zasebnih lekcija. Pa da počnemo. Glagoli su promjenjiva vrsta riječi kojom se označavaju radnje, stanja i zbivanja. Radnje su aktivnosti koje vrši subjekat, na primjer trčati, pjevati, misliti i sl. Stanja su aktivnosti koje se odvijaju mimo volje subjekta, na primjer sanjati, venuti, osjećati. A zbivanja su najčešće prirodne pojave koje se ne mogu pripisati ni jednom izvršiocu, na primjer grmiti, sjevati, svitati. Glagoli imaju 7 gramatičkih kategorija što ih po kompleksnosti izdvaja od ostalih promjenjivih riječi, a to su lice, gramatički broj, gramatički rod, glagolski vid, glagolska vremena i načini i odričnost, odnosno potvrdnost. Pa krenimo redom. Lice označava da li radnju vrši govornik, sagovornik ili lice koje nije blizu ni govorniku ni sagovorniku. Prema tome u jeziku postoje 3 lica. Prvo ja, drugo ti, treće on, ona, ono. U zavisnosti od toga da li glagoli označavaju koje lice vrši radnju, dijele se na nelične i lične. Sljedeća gramatička kategorija glagola jeste gramatički broj, koji označava da li radnju vrši pojedinac ili grupa. Prema tome imamo jedninu i množinu. Pišem, pišemo, pjevam, pjevamo, ćutim, ćutimo. Prijeđimo sada na gramatički rod. Gramatički rod označava da li je radnja izrečena u muškom, ženskom ili srednjem rodu. Na primjer, rekao je, rekla je, reklo je. Moramo razlikovati gramatički rod od glagolskog roda. Glagolski rod označava da li je uz glagol neophodno navesti i pravi objekat, pa se prema tome dijele na neprelazne, prelazne i povratne. Neprelazni glagoli su oni koji ne zahtijevaju upotrebu pravog objekta, na primjer trčati, pasti, disati i sl. Prelazni glagoli su oni koji u sebe moraju imati pravi objekat. Na primjer, riječ pisati. Moramo navesti šta se piše. Pišem pismo, u ovom slučaju pismo je pravi objekat. Prelazni glagoli su, na primjer, graditi, slomiti, imati itd. Povratni glagoli su oni koji se upotrebljavaju sa rječicom se. Postoje 3 podvrste povratnih glagola, a to su pravi povratni glagoli, kod kojih rječica se ima značenje povratne zamjenice sebe. Na primjer, češljam se, češljam sebe, umivam se, umivam sebe, spremam se, spremam sebe. Druga podvrsta povratnih glagola su nepravi povratni glagoli. Kod njih rječica se ne može biti zamijenjena povratnom zamjenicom sebe. Na primjer, nadam se, ne može nadam sebe, čudim se, a ne čudim sebe, ljutim se, a ne ljutim sebe. Uzajamno povratni glagoli označavaju radnje koje najmanje 2 izvršioca vrše jedan na drugom, kao na primjer svađati se, tući se, voljeti se i sl. Sljedeća gramatička kategorija glagola jeste glagolski vid. Glagolski vid označava da li je radnja ograničenog trajanja ili se vrši neograničeno. U skladu sa tim, glagoli se dijele na nesvršene, svršene i dvovitske. Nesvršeni glagoli označavaju radnje čije trajanje nije vremenski ograničeno. Na primjer, šetati, jesti, misliti. Svršeni glagoli označavaju radnje čije se trajanje ili jedan njegov dio ograničava na jedan trenutak. Na primjer, sjesti, pasti, započeti, popiti, zagristi itd. Da biste lakše razlikovali svršeni i nesvršeni glagolski vid, možete upotrijebiti riječ početi ispred glagola. Ukoliko se riječ početi može smisaono uklopiti ispred glagola, onda se radi o nesvršenom glagolskom vidu. A ako se ne uklapa, onda je riječ o svršenom glagolskom vidu. Uz glagol misliti, riječ početi se uklapa. Početi misliti. Dakle, radi se o nesvršenom glagolskom vidu. Ali uz riječ pasti ne možemo smisaono uklopiti riječ početi. Početi pasti. Dakle, radi se o svršenom glagolskom vidu. Dvovitski glagoli su oni čije se trajanje ne može odrediti samo na osnovu riječi, nego se prepoznaju u rečenici i u zavisnosti od nje mogu biti svršeni ili nesvršeni. U rečenici sjedim i ručam, glagol ručam je nesvršen, a u rečenici čim ručam otići ću u školu, glagol ručam je svršen. Prijeđimo sada na glagolska vremena i način. Glagolska vremena označavaju kada se vrši neka radnja, a načini stav lica prema radnji. Promjena glagola po licima, vremenima i načinima naziva se konjugacija. Obratite pažnju da u pisanju ne pišete konjugacija, nego konjugacija. Glagolska vremena se mogu podijeliti u 3 velike grupe, dakle prošlo, sadašnje i buduće vrijeme. U srpskom jeziku najveći broj glagolskih vremena označava prošlost, vjerovatno zato što je jedino izvjesno o čemu se može govoriti ono što je bilo. Vremena koja označavaju prošlost su aorist, imperfekat, perfekat i pluskvamperfekat.
Prezent je jedini glagolski oblik koji se koristi za govor o sadašnjosti, a u tu svrhu se koristi samo jedan njegov dio. Razlog za to možemo potražiti u filozofskom shvatanju neuhvatljivosti sadašnjeg trenutka, jer čim nešto izgovorimo to postaje prošlost. Za buduće vrijeme imamo dva glagolska oblika, to su futur prvi i futur drugi. U srpskom jeziku postoje dva glagolska načina. To su potencijal za izražavanje želje, namjere i imperativ za izražavanje naređenja ili preporuka. Za kraj bi trebalo pomenuti da glagoli mogu imati potvrdan i odričan oblik. Potvrdan oblik glagola označava da se radnje, stanja i zbivanja vrše, a odričan oblik da se ne vrše. Odričan oblik glagola se gradi dodavanjem riječice ne ispred glagola i uvijek se piše odvojeno, osim u slučajevima nisam, neću, nemam i nemoj, kao i u oblicima trpnog glagolskog pridjeva. To bi bilo sve za danas. Kao što ste mogli vidjeti, glagoli su veoma složena vrsta riječi i neka vam ovo posluži samo kao uvod za dalje učenje o njima. Pojedinačna glagolska vremena ćemo obrađivati u narednim lekcijama. Ukoliko ti ovaj video bio koristan, ostavi like i zaprati moj kanal na kom ćemo zajedno učiti. Pozdrav!